game nesaf 20 munud I 2, the next game at 20 to 2, Al Cairi 2, pitch number 2. Glan Taf yn erbyn Coleg Gwyr Abertawe. Cairi 2, pitch number 2 am 20 to 2. Glan Taf, Coleg Gwyr Abertawe. Diolch. Felly nesa ar cael rhif 1, cywiriad. Nesa ar cael rhif 2, next on pitch number 2, Glan Taf boys yn erbyn Coleg Gwyr Abertawe boys. Cofiwch bod llawer o'r gymau pnawn yma yn cael ei ddarlledu'n fyw ar gwefan yr Urdd. Many of this afternoon's games will be live streamed on the Urdd website.
Mae yna set o wedi cael ei roi mewn i pambell canlyniadau. A set of keys have been handed in to the registration tent. Os chi sydd i nhw, dewch i casglu nhw os gwelwch yn dda. Keys can be collected from the registration tent.
Berwyn, Cedric, sorry.